ناوی من نورشین صالح ji Kobanî me. Aslê me asıl ji Serhedê navane piştî qetleama Ermenan de yên bavê min koçî Binxetê dibe û li gundê Helincê biçî dibe û wisa eşîra xwe pêş dixe mezin dike. 10 saliya xwe de min dest bi mûzîk kir li Kobanî li çand hunera baqê xwe de. Wê demê biçûk bûm eşqekî pir mezin ji bo hunerê hebû bi min re. Bişre hevalek hat ji min re parve kir ku li Amedeciyek heye wê demê 13 salî bûm. Li Amedeciyek heye û biçim li wê derê dît ku xwastekan min heye ez biçim li wê derê dest Akademiya Mûzîkê bikim ya hunerî. Lê ji ber ku hem biçûk bûm hem ji aliyê resmiyetê belgeyên resmî û hem du bajarên wisa Potpoyî her çiqas em bêjin Kurdistan yeke lê ew sînor xistine navberê mixabin pirsgirêka herî mezin li pêşiya me derxist. Wê demê derfet nebû ku em biçin lê piştî şerê Kobanê piştî em koçî Bakur bû me em çûn işte İstanbul piştî ku İstanbul nebû em derbasî Wanê bûn li wê derê min dest bi xebatên hunerî dîsal kir berdewam kir. Neçemeya Wanê ez xebitîm salekê. Bişre min dev ji xeyala xwe berneda dîsa min berdewam kir pêşniya kir û ez derbasî Amedê bûm. Konservatuara Aram Tikraniya Girêdayî bajarê şaredariya bajarê mezin. Piştî ku rewşên siyasî qewimîn em me çû cêk taybet me ji xwe re vekir û li ser keda xwe me xebatên xwe hunerî kir me xwe pêş xistin. Derfetên me pir bûn, pir zêde bûn. Yanî li gor em bêjin Kobanî, li gor Rojava derfetên wê derê pir zêde bûn. Me jî xwest em van derfetan bi kar bînin ji ber ku me nedîtî ev derfetanan. Mamosteyên me pir bûn, ji Rojhilat bûn, ji Başûr hebûn. Ji Avrupayê beşdarî dersên me dibûn, atolye ji me re çêdikirin mehane mehme dem bide. Wisa me xwe pêş xist. Hîn jî xwesteka me berdewam bicivî. Xeyala me ew bû ku teqez piştî pêşketinekê divê em werin li bajarê xwe tiştekî çê bikin. Hîn jî planên me bi div û dirêj hene, xeyalên me hene ji bo zarokên Kobanê ji bo ku em asta hunerê ji astekê bînin astekê. Divê rewşê de em nehêlin. Armanca me jî ew hebe.
کوچی باکری کردستانی بود باشه ام در با سیوانه بود در با سیوانه بود ملوی داره جان خبردام کرد راستی پر خوش بود جمره یعنی مخاحس ندکردم غریب بود خاک و کم جورته اما لوی داره جیان کرد نیز 2 ساله باشه نورشینش خود در باسی آمده بود او سال که خلاص بود باشه هات زیارت ماله جدایکا مرا پر وکر گو پروین بلاور اکادمی آرام تپرم بمرا دست به خواهد موزیک کارو بره هنری بکه دست به که بمرا پر خوش بیانی پر دو خواست برکو لوی داره بوم دبستانا میجی ایدی من درجه بردابوش بر شهر من پر کیف خوش بوم از در بس آمده بوم من حوال خانو ناس کرن کت من ناو جانه کنو من دست به اکادمیک ام شخام آتولیه که در بس کرد بشرا مامستین ما امور جنرا دانا ناسین من چوا سنتور دید یعنی پر بالا میکشان یعنی وسا بحس کرن سانکی من یعنی تشتی گم من خواست من دید همه شوم جمع مسلم گو از دخوازم سنتوره وسا بکیف خوشی بکلجانی شخوام دست بیکر زحمتی مکیشان پر شخوا جبو آکورد کشاندن جاره گز گیریم نکار بوم بکیشان ما یعنی زورا مده حتی از بیره هات مهم بوم یعنی اف 3 سال همه بون پر یعنی لمن خوشتر بس بون یعنی گشت ما آسته که و هیچ دخوازم بگم آسته که هری باش پر دخوازه پر دم دخوازه یعنی بگم آستا کو از دخوازم بگم هیوین خواه آرمان جن خواه یعنی نها منو دست بگیری بریارا من اوه کو دمین پیشه یعنی وک نها وک توری وک آستا شاگردان چه بکم دمین پیشه جبرکو امور لورتونه یا امی جدر و بغازن و دست بگیرن یعنی دخوازم من اوه کو از لور داره سنتور او بگم بلا بگم شاگردان چه بکم